A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo'i ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tamo le whae. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, i so tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tautai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawelawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu o le Pasifika. E tasi lava no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Talofa lava Samoa le atu pele le loto ma le hanganga e mai se fo'i o le wha moe moe. Aso uma, taibi uma e date moe miti mo tamo mo o le ase aso le a o aisa tamalanga I Samoa o misia le atu pele. E ile tari tununga e whapena fo'i sofi na ngalo e mai se fo'i se lagona ili rei taibi a wa vai se unga aso o vala e le toi malanga I Samoa. O kiki koru kausanga.
ia ona o fainga le covid yo lea toe whaatalo whātu mo wholo whātu Asiata Pio Vaoliko o le Tautai e lungo le tautua mele o nanga whaago bea lau BluTV e sio mātou ofisa au tū e manu kau nei ia e le lau mua fo i o Aukilani saute o wholo whātu whaatalo whātu Asiata mo o tū uma lava i le nei vāenga o le afiafi lea ua mawhai fo i ona whaavano o tū teimi e moli mawina ia mamai mo mai fo i tūlanga o le au nanga ma le tūndua whaau au pea i le aso ma le aso mai lava le aso ngafua se e pa ia le aso wharaile lima aso le vai aso e tautua ai le unanga le BluTV mai le tau le lima anga ia tu i le fitu ia fiafi o vai aso te tasi soafa manu malolo tātou ali i manu tātou whaola o te ofolofa ma whaatalofa ma whaafeiloa ia tuai lo tau pa ia ma lo o tau ma malu Samoa Leatinu'u e au talanga tau sa le a vea Maota tau ave lava Samoa e na ona tātou no pia i mawhao pea i atu nu i whafo i peo Aukilani New Zealand i a po New Zealand ilo nao au te tele au se Talia Amerika ma so se tafore ke lope i a ai matua lava le tuu si o tātou o tunu pele e se su e lava le whaamalama ma tilo ma vaai tutoa i a e le whaasiromanga o lo tātou nuu na stou soi fua maola neai whaatarofa mo wholofatu o amai oi le neia fiafi o e fia pe ona o fia iyo e pele igi me le kanga iyo pele ini me ile anto pe empty le pension le tavali iyo fa baitala le tusi iyo o foi le perfecta le ila na e ona sa finga le na kamo sa pakuka perfecto sa pakuka fa mai pele fua mai le vine o le manti o le olive pele ai se povi ma se mamoe le fale povi e le ai lava se vaenga e se alo fia i le tua e tu mau lava lo tanto fia ia o le foi maua ini si o tanto tau ainga o ma pa anga le tanto BluTV mai se foi o Samoa lo na lava loa o lo o fitia le au pongisa ma tala o le fando noa o no le vala au pa ia le tua ye fo i pele ma e le loto ma le nganga ia ai fa baisa pakuka pele fua mai le vingi pe tauti ui vanu le anto le oti ma whaano noanga i tu mau pelo tanto wha moe mo tanto fia i le tua ia o folofa tuai e fia fe anela o whaatalofa e whaafitea uo ma tanto wa paanga masani o le aso ma le aso sponsors o i la tau o sa marianga le lei o loo mawhai o no lato so tau au ina ia mawhai e o na whaau au le tau tua ma le o nanga mo mia le tanto Bluwave po le BluTV i le aso ma le aso o folofa tua ia te outou malava ia mai se o le tātou Tasi Market major sponsor a le tātou BluTV o loo mafuta mai le tātou o unanga le nai Messi Road le tau sala ia ana ma le lato o whai ngā ruenga lau whakawhiwhia mai se foi e maua ma le unanga le tātou MoneyGram e nā le ngā teilea o le tātou whale o loa le nai Papakura i tātou whata o loa le Tasi Market a fio matala au iai ia fa pe foi la o elea na e manu malo na momoli mai na mole no e momoli mai il fa tele a le songa le lipole por fio fo il fascina to le fo ia ila to le sa manu malo ia la to silta to se foi le Mother's Day le sa fa ilo fa tau ngai la songa fua lua se lauli mas fulu me fa ona fa isa fa tau ngai fa lo nei tasi messi tasi papkura le gata foi la ilea o te fia fa tele le o nanga ale Pacifica Family Health Group le fionga i la loli i anga le mana vai whakaloa na seri ma le lato fo au nanga a wana i ngalo le tanto website te asiasi iai e te maua i fo i le aso ma le aso tūlanga o tātou tuinga ai mai se le tui pui pui o le fulu i oi awa le whaia fo i lau kui o le koviki ai alu e whai lau tui o le fulu le masani i tau sanga te tasi mai se lava suinga o le tau le malulu au aina i po ia tātou wha manu i o whanga i wha mai ia me se le kama leo le fulu eu a maua o e le fulu eu eu yama eu ko yama oi a taro fa mo follow fa twai a fe ela e lungo tanto wa pa anga mai le Facebook mai se foi tanto wa wo mai masani tina ma lo ma futa mai io yes la sonne la sofia o te fa taro fatu ia le fionga le saoli le fionga tuala Victor Vauli mai se foi la o le fretua io o ma tua fia la como Victor le fionga vai atuala ia wa leva fo na motu ma le taula io leva na lonely se uso bala i fo i male fa na mai se foi o le fretua ia o ngai ya mer covid ia o te logo fia la tama ia o le o toe
whaatasi ia. O toi mafuta le ainga ia vi ele ngare leo le tu. Mai se vori tanto au nanga le self seas a ta alofa jua ia te auto o malava. Pe se foi la ia le fionga le a jaua le tele ia ma le uso fo ile sa mo le no filo ia nei le uli mo le tolo fo nga lo fa anga o tanto o nanga. A o fa solo ile tanto fa tal noanga o ile tanto fa malo ma fa talofa. O le Italia le taimi so tai mai ai. Le afionga ile minista ma ko foi. Ola o kamale. Ola mano fa lo ngia le fionga le minista. Tasi le asui fa vai o le porkalame le nei mai sio ma so rua so lulu. Ma fa tala noanga ma le fionga le minista o Pisinisi Alamanuia ma Leipa. Po o le fitalinga fo ia Leatinu'u. Wayne so ia. O le ala mau na mau matara no neia pe ko lima loa ile lima. Ai mau ma so ta inga. O le stand by mai o lo o ia ile fa mo o lo au wai ai. Ma tu fo le sa tau sila tu se taimi le ima mau tele atu. O le sa live mai ai ia le tatu o nanga fo ia le BluTV Samoa. Ile tatala lo ia ai ma le fa ai lo ina lo ia. O le fa ai lo ilo po le fa ai longa fo ile le loko. Ale tan au nga ia ai ma le autu tonu le manu lo ti. O le ono se fulu tau sanga o se tanto uturu Samoa o ingala. Le ia le fionga lango le fainga malo anto le nai vala ulia nai fa mo na le ta imua mai ai pe mo awina mai le matanga ruenga o turisi. Ea o le se taimila. Maua tuele ma fso ta inga. O la wasir fia le fionga minista e maua i fo ili tato fso ta inga no winga ai fa solo le tato fa talofa. Ia ila tau lo mai mo mai le fionga ia le sa dafi ma le tautonga fa talofa tu. Malo la vale ona sai malo e wo kamisia o ko ka ko pisa tito la wiva la sunga teri rose po fe au langa last time nga mafka ma tito la o ya langa wo fa si umi fo ikaru mai fa ngar covid ye wo le lola por me o la kam por me o fa au Malin William mo de to mafanga anti va vasatoa le mafuta mai ma lor so fo mo ma lor lange ma so wa fia tu ni so o le mafuta mai lungo de tanto YouTube channel JJW io se alla ai fai mai opu e ui ina fasioti o ia te o te fatu tua pe lava ia te ka orkanga ka le o JJ pe se tangata e te lelo na ono sa io e tatangia mai e te le lava pusa ono sa ma lor mafuta mai sione vaila mai se foi o le tau mafutanga ma le to tele lava o tau lungo le porkalame epi faleolo o repa tangaloa ma lo le mafuta mai e ngata ilea o sasa e le atua vau le mafuta mai foi Rosita Stanfield morning from UK wow UK okay o le wa failo mai le tanto insinia o lewa maua mai le fisota inga ma le fionga ile Minisita Pisinisi ma Alamanuia na ona tatou me ia tu lava le tatou faalau i loa lea ma tatou fasalonga fa Pisinisi toi pek mentia fa felo ile fionga ile Minisita po le tatou malo i lunga o le proclame. Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Mama Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Mama Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole lafo me ole pepa tala oloa. Ona fa ngale fa tau i oloa e au nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ele sa so fu tau ele sia sa. Ni fia foi sa we mo mawina ni foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Sai mo le talo for voucher. O mo ele a posição se o fine. So se para loa fa ngo fie. A me se le fer wa i mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino do tamao re ainga. Fa te tu la vole tal for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tampai. Fa tai talo for voucher. Teki talo for voucher. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tōnei matu.
Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe a utu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Hi, my name is Sora and I am from South Auckland, Manukau. I attend an Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. Toi whawhelo ia tu sa moi lau mai moanga le nei vanga o le afiafi ina ua savali atu le valo 1 til se fulu ma le 7 minute ua te ai nei le tu lai lima i le taimi a mantou ni usile nei o te fia e whawhelo ia tu i le malo o le tātou proklame o le malo masani au whaisinga umi na vala ma le fionga le Minisita ia o le paanga ma mai fu le tātou Tautai ai ia ono nisi o tua no ai mai se fo i o se itau ma tu le lei tu langa o le mapu atu o le whainga malanga i Samoa o te fia e whailo atu i lo tau mamalu le ua mawhiso tai ma le fionga le Minisita o Pisinisi ma Alamanuia le fionga le tupu fia le fionga le whaumuina le whitalenga ia Leatinu'u Wayne so yalo i lungo le tātou proklame le BluTV talofa i lau fionga le Minisita ia e whatalofa atu fo i lau fionga siata e mesi fo i le mamalu le tātou ofisa ina i Manukau ia e me whapena fo i le pa ia lau tere o sio tātou Leatinu'u i tupu mata maali ia e mesi fo i le malosi o tātou Leatinu'u ia olo o papa au i New Zealand ia e mesi fo i nisi Leatinu'u o mwhai ona maoen nei whasalaunga ia malo sa i fua malo lava le tāpua i mai fo i whainga malanga ia neo tu taliu mai manuia whaftai mo mea umalau fionga i le tātou mawhtanga fo ina ia mesi fo i le fionga ia nai Martin ia e mesi fo i le tātou ofisa atoa i Manukau ia whaatalo whātua i nevaenga le fiafi Palo whaftai i oe, mi si atu fo i le mawhtanga, mi se fo ia o le amanoa sa mawhai ai o na mahantou pa i tino, upo moni lava, tātou militino, wai moni lava fo i le fo to e whea ngai rungo o penga tawhailangi. Ia ai sea maua nei lao nei o te ilo fo se la ngona fia le mamalu lau tele o le Leatinu'u. Ia ai mai sea i la tou saitua o le tūle ina ma le whātua i le tua sa mo utasi. Ia sa maua ia nai avanoa e wheiloa ia i lau fionga. Ai o lo te mai tau atu e ma e ufo i le tūlanga le ia i le whamoe le o lo awa ia i le whainga malo e mese o lau fionga si tasi fo o matanga ruenga o lo o liano o tūlanga a Pisinisi ma Alamanuia le matanga ruenga fo o turisi ma lantou watinai le u whamapu e le lantou a loko po le lantou whailoilo le manu rau tio le nei tau sanga le tātou ono se furu ia e sa o le lava ia o le sa tula i ele te fono fo o komiti o ta penanga o le sisinga fua ia po le onos fu tau sanga o le tātou independence. Ia o le ia le fionga te mai tai palimia o lo ia i tono te fono komiti. Ia o le so fo i le sa fa lau loa ai ia saunu minga ia ale komiti. Ia wa se loko le onos fu tau sanga. Ia po onto silafia o le so le sa i fa mo lea. I le fa lau loa ina o le tātou loko lea. Ia ai wo fate ia ono ro titi lot
ia o manu malo fo le Bluwave. le BluTV, Bluwave, ia le Bluwave. Ele nei tau vanga. Ia fia e fo e mita e fo le nganga ono ti latu au sia fo e nisi fo o company mai New Zealand. Ia le fo wo nei Samoa. Ia le tu langa. Ia pe o tau vanga e tu si ina o le local si Singapore po le independence le. Ia ma o nei fo le sa pe on sir fio le sa la wina e fo le ungo le pharmacy no fo le o se 4%. So me ai e lua sa fa te talia ile so. Ia le wa mo na mo mele ungo le si de taiao. Ia ai me se fo ia o nei la fia le fo ia le si unga le pito si den taua. Ele ngata fa la ulo ina o tata wonos fulu ile loko. Ia me se fo fa manuia ina o le Bluwave. Ia ile fo tau sinionga ia por tu langa le la ufionga. Malo yo e fa vitai e maua lalo lava le loto mai se fo o le nganga o le fo wa fa amarusina le lupe mua. Ia o le nganga ia o le unanga le Bluwave Limited. Wa o le naua tala le tatou ofisa i Samoa. O le fia tongi se ma ia wa te roi to tele lava fo ia na nga maua ma to le me fo le le so nga kongi yak o le upumoni lava. Ia awala nga e tele la wia me se fo i la to wo ye le to mai. Ia ai o te mana o se nga fa te patua o Samoa ile akar kanga le nga i tu atu ole amor sirsila mai wale alu ngor ta por karamele foi na fa mapu e tu nei le ata le na maua mai Samoa. Ia ai sila mai Samoa il kama i kanga na i tu atu. Ia ole alo fa sino fo ile fionga i le ngaftasi ya fui mono Martin. Ia me se fo le fretua ya Sahara. Ia te mai ta ile ya Daisy. Iyo or kama ikangaka la le no na pingi ai no na office ia fatasi ai fo ila mar tu ala loa iyo le ala na ia ilo no winga me se for fa punga ia vi ela ngal le yo le tua ia wa fiesia ma to fale o tu no le fa fo ma wa Samoa ia e tongi ma ala vai na ia la walunga ai tu langa fa mo se tato tu no ia vi ela ngal le yo le tua ai o le wa e sa no ala wo fionga de minister ile tu langa o le case le ana mapu e mai wa leva wa tau sanga mamasi o i mavai aso ea pe a fua tu iai ile tu langa ale la wa mai o le aso fina ngalo fa ale minister stasio o sui matua fo i o le parliament ile unga le wa to mai ai mai se a fo i le wa sa fanga male fionga fo i a to mata Nora ia ese mai le to rua le sa peina le lifa ia ile tilo ale o saule unga wo to toru ila to lo fa manuina ia fa tai lava o le unga lava fa masilonga o le unga na ia o le va foina talinga na ilo matua o le no fio mai tono fono o le va foi ona tau ona fa tau to ila to langa foi o iai ia ese pangale ia o faisi umi o tatiele nei mata upu ale me pitio silon ta o ia tau o le wo fa manuia ina ila to ia ma ve lo ila to ma fai pule o parliament o malo Samoa le ale si me tau te to no ia o le wo mai le unga ta to talia ma fa taile unga wa mai ia o le mela vai fo sa wele unga fa msinonga o te lo lang ngone ina fo ile o le fa moi o le me fa fitai ia wa mapu na tina o le mana la to tali ia se fa unga mo ila to ia e ui lava o le fai unga o se 4%. Ia ai whao lawe, o tu la fono, o ta ua lea ia ta u lau fionga. Ua mawhai o na mapu tina, o mawhai po o na whamanuia ina nai tina, la tau umai to tolu. Ia e le tūlanga ia vea ai mawhai pule. Ia o laula lango ia ma o te whaftai e foi le unga o whamasinonga. Ia vi e foi le tuelo nanga le lei. O fai ona tau nu nei fa moi ia ma nga ilo iluma mai au mai nei tina ia mai se la to fautuanga le lei fo parliament ia pe folinga mai na o la to tu pa ta malo lo le tau i misa te mini ia ai o mai lo ina tina o la to le pai male auli ta lo sia ia o mai ia mai se tu ala lo le lei ia ila to ia tau la mo tono le parliament ia ma kawai misa se tu lo le fa fonga si o tato o tinu ia tono le wa o le lei o mai na tina wa le la o fia to fitu to no to fitu o ia le autai to fitu e ta o tele ia le fai numera
ta ua fai numera ta ua tina ta ua uma ila to ia wa fusi tu alalo le tatou palemene ia le tulaga o loo iai nei vaitaimi ia po se faamatalaga lea lau fioga Asiata o le faafasili Malo whaawitai i oe o le ua toa fitu ai lai i wa le toa wha le i to tonu lava o le Maota. Whau popo atua i loma le toa tonu lea. Ia mauaile o le toa fitu. Ae o le whaafisili e amatu i sou lava fina ngalo lau fionga i le Minisita. Whaamantau se mata upu e te tau lava o na o ke lor ngai maka upu wa matua se taitalinga i le whaafonga la tunu uma le whaafisili ngia o tau fionga. Le se furu pasenge ale ngai Mato se mata upu e te tau ana toe a fea i le palemene le vaenga lea e te tau lava ona toe iaia se whaaliliunga e peo whainu mera nei lea e se o le lima a lea wono. Lea lava sa ufina ngalo. Se mata upu e te tau na toe au watu e toe tala noa ina lava ina ia ta oto i se tautonga mausa lima mautu tonu. ia e sa o le leila vala fionga a le faia i se fuafuanga le tūlanga le se furu pasene e toe tūla i fo i le whaafitau i lau nei tasi Lona winga o taunti tiro whainga malo le e te mine i se suinga o tūla fono i le tūlanga le o se furu pasene o tamaitai. O le ala wa se whainga le le tauna whai mautu le le iai ina ia one i toi o ora mata upu le i le tūlanga le wo o i te mine ia whai ora whaonga ina o i la tau ina ia whaatele i whainu mera o tūlanga o whainga wha upu whai. Ia ala whaonga ina fo i o nei tina i le tūlanga o lo ia i se furu pasene. E pei e le mātanga o fia le titilo atu. Ia wai waila le tūlanga le toa le le tausanga. Ova ma tausanga. O tau ma whai lava lea mata upu. E whai o le wha le tonu mai o le teimina whai e whiriwhiringa. I le whai unga le ofisa pālota. Ia saua ia le teimine o le o tau mwhai le whamasinonga ina ia tau mwhai e whai se fafole lei. Ina ia mautu le lei ia le tūlanga le se furu pasene a tina. Ia, o i elisi talavanga le ia tatou waru ia le mea le ia le teimi nei. Ia oi, alau le whai atu tatou waru se ia ale tatou waru ia le tūlanga le ua ia le tūlanga le teimi nei. Ia awa fo i mole anga i luma. O le ua maua umole ia tau a tinana iai. Whao ngāra pasene, whao ngāma le tele ana pālota i le tūlanga le ua iai. Ia ale o tatia mai si tūlanga lei. Ai te tau anto e whais teu teu ngā tūla whono lea. Ina ia one i toi o mai si tūlanga whapea i whai ngā pāloto lumanai. Ia malo whaafitai lo whina ngalo. Ia e pia moni ai fwoi lo whina ngalo mua mua. Ua tauna mo mia atu fwoi whaatele o nei tinalanga le. Wakau vai akunga, wakau whaale tōnuna. Ia anga tamanga ar whai makau whitawi. Ai pia tau mo mia lale au fōfō ala mea. Ia ole ala walau pio. Ia, tā mei mai i le maua. Se tasi o vaenga tupe whaasili le vaenga o le Samoa Land Corporations al matanga ruenga se iso matanga ruenga i lalo le whaamalu o lau matanga ruenga. Wha se lau iwa se furu iwa afto titi a familiona le tupe whaasili le ana tu ina tu wale fisosoani inisio antina el whainga malo whaiona e fisosoani whaalu tele e le tūlanga lea lau fionga le Minisita. Ia, mo le sila fia lau fionga. O le profiti lava ale matanga aluenga nei na amata mai lua fesfuma valu. Le ia le tūlanga lea na vai ina mai lola ia o le profiti lea. Ina ia tutongi atu i le whainga malo. Tutongi atu i le malo. I le taimine i mo le mo ana ngā luenga whai. Ai o le tūlanga lea la o tau mwhai e fola atu. O le tūlanga lea o loo iai i ar fuafuanga o le tupe maua. E te tau ona tongi mai e salasi po le Samoa Land. Ngai i le whainga malo mo ana tupe maua. Mo ana tupe maua i le tausanga ma le tausanga. On sai mea whamor lea ia o le tūlanga lea iai. I le sai mea whamor mole si tau whai atu ia le. Le whaina le vaenga lea. Whaaftai lau whiunga nisi. Sa ole lei ia le ta whatanuanga. I lau whainga o se leni wa uma ona au sier salasi. I le tausanga e lua afes furuma le valu. La so tolus folo iuni lua afes furuma le valu.
na foha ia le salasi ia le se tupe e tolu miliona tala i le malo mo le dividend o ana polofiti i na vai taimi ona so oila ia malesi tupe na ave ile ia novema aso tolu fulu o uni Bluwave fulu iwa i tau sanga fale tupe na ia novema la sulu iwa na tongi e fo sala sile tupe tasi tesi maleono miliona ile malo ia mo ole torus fulu 5% nga la ko polofiti ono o maila ia te semale aso luas fulu ole aso torus fulu uni le luas fulu ia le tulanga na ia le tala tupe ale salasi ona lato tongi ele ole tasi miliona tala mai vai te milia i te tonu fo i o dividends ia malo ia no maila ia novema lufu tasi tau sanga te nei le sa so tongi e fo le si vai nga tupe e ono se lau fas fu tolu afe ono se lau se fulu ia mari dividend mun muli la le mo tupe polofiti er salasi ma ia mela solus fulua il tala far tupe tortasi o te sema luas fulu lua tasi le la o tongi mai te vai nga tupe le fa se lau ivas fulu afe iva se lau balus fulua o le fa inga a to le se lenier salasi o uma ona tu ina tu e ala yang dividends le o la ko polofiti mai Bluwave fulu valu e ono te simarfitu miliona. Ono te simarfitu miliona le alfa inga o tupe o uma ona la tu ua i le whainga malo mai vai temina i le teminei i le tausanga whaare tupe leo uma tu nei te sema Bluwave luas fumatasi tu sapo le ono masina na le la i le tupe mulmuli lea ia o tūlanga ia masani ona whaatino ele matanga luenga a fofuatu la ia tupe mawar salasi ia e peisi runga tai toros fulu 5% o lato polofiti mai rea tausanga ile tausanga le la vai ese mai ia se leni le la uma wele ono te si marfitu miliona so le mela na le olo tu la mai e fa pena fo isi fala tonga tuma o tiel malo le olo ia e tau fo ina tongi mai ala ko dividend ai fua la irunga lato tupe maua por lato polofiti e toa mai e tos fulu 5% le la le tulanga le na fatino ina ele so ele salasi ia pe ole taliatu le la ofisili la ofionga e winga ele tupe le sa tongi ele salasi fainga malo ile tausanga nei ile so nafi malo fa vitai ele finanga mamlama ele o nantia le tūlanga i le maitau o le Leatinu'u o peo lea lua ianga i lalo ia tupe fo i fasili po polofiti o lo tutongi e le salasi ia o te iloa ai ole memoni o le whaamai o whera i masi tātou o tunu o leo o tau wavala atu i le whaalau i loa mai ia au kuso Julai au kuso Setema ma le whaasolo atu o le ato e maua sa o le tonga e toe whai ei whainga masani o whaatau wa inga o whela wa inga o whamalanga inga e ia se fa moenga lau fionga le Minisita o le ato e alua i lunga ni tupe fasili ma tūlanga whapea le matanga ruenga ia pe ne sile fia vo lau fionga le temi mo na matai nei temi na lo whaatau le salasi la to whanua a temi nei o le to i ni whaatau ngā whanua to e whai e la ua lisi whanua o tasi na tūlanga na iai i fofuanga fo i tupe maua ale mtanga ruenga na iei nawa i teimi. Le la ua whaatino e lorti ulanga le o te ilo no le tūlanga le tātou so teina le internet e lau toi maua le tātou so teinga se toi tau whai atu lava le tātou so teinga ma le fionga le Minisita ai ua mana ia le mata upu o saunoa ia le fionga le Minisita ia ai o te loe toi maua so teinga toi kolosi mai ia ai pi o le toi highlight tātou vaenga ia na saunoa ia le fionga i le Minisita mai le Bluwave ma le valu ia te lo lewa toi maua le tātou so teinga
Ia leo mo. Ia whaftai o lewa manino lau saunoanga. Te lo fo le nei le fasi unga lau saunoanga le tūlanga fo i wale o toe whaataua whanua. Ia a o lea wa lisi nei ia whanua i le vaenga lea. Pe ise si vaenga i fia whalau te leilo whina ngalo. Ia ele ngata i lea. Ia o lea sa i ele marketi lea sa a fia le mala. Ia fo i lau o fionga le sa mua tato whiri marketi le i savalalo. Ia tasin natu langa wa amatai loa ona fa le tonu ia tupe maua ale matanga luenga. Ona o temina wa mure marketi. Ia wa tau mwhai sa idi solo ni me mawhai e ona fa atino ia poloka nai tangata. Ia la wa afia e fo i male whai ngor tupe maua. Ia o te loa lava o le tele lava o le afia ngar temina i or COVID. Ile alu le anga i lalo. O le mea nā lainte le i e tupe ale sala sion ave sa iela to special dividend na ave malo instead of 35%. O ta ngofi ave le 5% o profiti lua fe sumar val. Nango ina se mea fa pitoa po se special payment nga fa lua fe sumar val. Wa ave le 5% a mea i e tauna ave torsu 5%. Ia e whapenga fo ila re tūlanga le wo iai. Ono le iei si fuanga le alamatanga runga peor mate ki fo le la to e whaisa valalo. Le la e fua e whawina mate ki fo demine. O lo whatana no ai pitch o le tūlanga o le momo concept designs. Le ana whai ele fono na nafi. Ia mate tilo la iei fuanga lea. O lo iei fo se tupe whaanganga pe 2.5 miliona. E whawaila mate ti lea. Fua la i tūlanga ia. Tasi la ia me taona ti tiro ia ile matanga nuenga. Ia i ave umanga polo fiki ia inga ia malo. Ai ta vunti tilo ia. Ia ile tūlanga mo le toi whaale ia o unanga ale matanga nuenga. Ni te u ave umoi o malo ia e te tono olo ia fo me mfai ona whaatino. Pato te mine olo o alu le lava ia fo fuanga sala sila o fiong. Ba lo fa tailo fo ngar Minisita. O le elta se e mai le vaenga le o seasonal workers. Po ilanto o ngal wenga fa vaitaimi. O le na maua tu so le aru lungo le foi numero ilanto le tu loa i tamaita. Ai la fa tu le upu fai ngofi o le o atu ma maitanga i o ngā luenga ia pe fana na wai foi. Ioi. O se vale tu per se furu ma le valu. Talu na toe te talava noa fa vaitaimi ma fai. Ai o le whawhisili la o fionga le Minisita o te loelo le taimi mua le sa tā tala noi nei le mata upu fo ile nei. Ia e le toi nā male la ina ko inga whaisi aki fo ile a tātou pei wa tau li whai la le tau whesilingia o le whaatua tua ina te leo ila tau o lo o whaiasi aki. A o le whawhisili atu. Whamata le tau tafa se tō whāpo o le afo i te vale tau wala i le whinangalo o le whainga malo ma le matanga luenga. Ai tau lau li liu se tasi na o se vaenga fo ilele pia kasia se ngofuanga e o uma ia ila tau ne e maisi ata maita e fai umaya la kusiaki ai makilia ai le yo ia a fai la lape mai ia koe pa u kongu me ma fisiringi ia vaenga le ia o te lole te mire ia ese uma me nga fai esi aki ma to tele iso fina ngalo lo fionga Minisita ia lau fionga. O le tūlanga tonu ana lea la ato e whai ele review lea ale e winga i seasonal workers. O le whawhitauri lea ia, e le whawhitauri atu nei Samoa. O le whawhitauri nei tupu i mea la e whai ngā ruenga i lantou. E pēna o le toa whā, pēna o le toa whā i lantou la ato e fo i mai ma infant. Nongo wina atu sisi tu, o le ua whiola i o. Ia. O isi umai e toa sifuru valu. O la tau ia o lai tupu ai na, o tūlanga ia o lai tūla i na, na watu nei o nai lelei, ia ai taunu o tu ina, ia longo winga, ia lai toi tu se whamatalanga tu sao, toi whiusua ia iala tu i o le meo lo whainga winga, ia o tūlanga la na aile whapea o mafua tu nei Samoa, la ana watu ai nei Samoa o lelei, ana toi fo i mai, ia o whaale lelei, ia eu lava ele faina tatou tana no se tūlanga tu fo sisi tu ia me alofa mai le tu pe atu la mali me tu a fa fitauli na o le o tu la mai nei i lesi vai ngor fa tauli le tu pu nei
ngā luenga whawhaitaimi. So o lea la o la ato e review le Leipa o le ale whainga e tauna whai e. Ia wasa lein whawhitauru se tele mō whapea wasa tau lei tele ni tamaita ina ave na whaitaimi. Pali Ele i o fo se whainu mera i se valu afe o intangata whainga luenga e watu i Samoa e ngā lulua i atunu i whafo. Ia a lea fui lau a watu whaatase i tamaita i maali. O lea la ua mawai la le tūlanga le ua whai nai. Ai pena whai atu, le ua toa ilo ilo. O me fwoi nā le ua taha fiofi i whainga malanga. Le ua tasin malanga i New Zealand, tasin malanga i Australia. A le mea lava ia maasani na iai. E ta tala lava whainga malanga e fua i lungo ni fuafuanga. I taro sanga company farms ngai i Australia ma New Zealand. Le mai nei le whaatangata whainga luenga atu e tātou. Ia ai o le ua tau fiofi laititi. Taitasi. Ia pe tau fi resi masina e atu resi masina matulanga whapena. Se whafoisia whawhitauri ia lau fiong. Palo whawhitai i oe o le la ua mau antu. Rono winga o nai o mai le na i na o le lei ai o mai le kao fiofia i ngei. Ia ai sa o ai moni e lau sau noanga. E le tūlanga lea o aso ia peisa le li whalawa i le tūpao li ia i la tau malanga mai. Ia sa le sai fo ia ia ina i tasi so la ese ia manai tūlanga fo ia wala kwa mwhai mato o lua malua i lava. Ia ai peila o leo matatala lea vanoa i oe ina ia launga tasia leo mai a li i fo i matamaitai. Ia ai o mai vave i tūlanga whapendei. Ia ai ui o loa mai tāua mai le tua. Ia au tūlanga fo e santia ai ia tūlanga tau le leia o porokalame ai mai si o le taputapua i ngā le malo lo i tuantua nei whai ngā malanga ma vanoa whai ngā luenga. Ai o le si lai tu o le whawhisili au tai ai le mata upu lea o le ngaruenga whawhaitaimi. O le si vaenga ua mai tauina. O pei o le ua sau ai whafo ma tātou tu ai ngā tangata fo i na le leia o a onga. Tu ai ngā fo i le au ngā lue wharekupe tangata sa. Ai pei o lawa tu ua na ngā luenga i Samoa e tau ona wha moe i ai Pisinisi ma Alamanuia o Leatinu'u. A le ua mai ai o ai tonu lava e te tau ona ave i le whaamua. Ale porokalame le nei o ngā luenga whaavaitaimi. Pele te tau ona ave le whaamua ia i la tau e le o iai ni ngā luenga ma tūlanga whapena alo whionga Minisita. Ia e tasi fo na vaenga le walai ona toe ilo ia le porokalame nei. Ona o le tūlanga ia le porokalame na matanga. E ave na o i la tau e le o whainga luenga po unemployed. O la tau la ia o le MCO ma whaamawa ia la tau suafa. E le ine la ko ngā luenga lo tau su ngā luenga. O i la le lisi le e tauna o mua i e le matanga luenga e ilo mai e tangata e ave i fafo. Pe ave mua i la tau i fafo. Ia e launga lea ia te tau fo ia i la tau ia o leo lo whai ngā luenga i nei. Ia pena sisira fo. Ia e whai a onga le se furu tau sanga e te fiu te whai a onga a tonu e se longa ki loan fkwa maulau ta vale. Ae la tu te piki Australia le iwa masina. Ia e te sau naua maua ta vale tusala o le se senga na a te tilo la i le tupe maua mo fuanga whapena. O le mafuanga na ua lai o nam sila forito o telo si o tātou o tunu. O i are tupe vave. O i fo ele maalosi. Ma vave eina le lei a inga. Ai whala blave e o le inga o porkalame e le tauna o i la tau o lo whinga menga. Lea la ua afia ai i a whaletani malo. Le ua afia ai i le tele o ngā luenga e o a i banks matulanga whapena, e o i tātou insingia, e o i tātou ave masini, e o i tātou whaimoli, o atu uma ia i tūlanga lea. Ia o lea la o toi review fo i la tūlanga lea. Ina ia taunga whaila, po le ase awala le i mwhai e na tāo fiofi. Langa le fo walanga la ngā mai ia kampani ia o levan na whawhai ngā luenga i tangata ni. Anga leo o la verteimi e fiaro ngā luenga whawhaitaimi. Tia i ngā luenga le i ai alu. Leo tūlanga umai e le tau ina na tō titilo iei i le i le whainga mālor nei. Ai mei se fo il komiti le wa uma o na tōwhia. E tō e ilo ina le process. Ma tō e ilo ina tūlanga e tau on whaatino ai fōwhanga nei. Wa e le pole i Australia mani usila wa paola tō mea whai o le provide o le visa. Ma provide ngā luenga, ia ma o tu i tangata ia. Ia, e leo popole ala tau po i hotu. Pauare mea, ia whaatungu leo whainga o i la tau le mana o mia i le ngā luenga ma le ngā luenga.
Ia pe o whawhitau li uma ia lau whionga leo fwisa e whawhitau li mōmulenta tan noai. I tau te maitai, ia man whawhitau li lea. Ia pe o se whamatalanga lea lau whionga e ia po e ana sila whita e kore maro tato o tunu. Malo whawhitai. Eo, e tio whai ala tau pe pese na inisi e pe tau sao ai whai se o kei whawhawhingenga sa vai wa leva na apalai e le i maua sa vano. E aro fo mai mau whipeanga whape open mai la mātou o nei whawhawhine wai atu ele e ato no mai furu pe mai manatu ai le mai tanga. Ai, le ata mei mai le si vaenga o lau i tūlanga e whawhisirige so whina ngaro lau whionga minister. Ile tūla fono, fo ile sa teipo le palemene ma tūlanga whapena. E ia nisi o ilantou o sui o lo ngai ale malo nisi o whaipule. O le whaalia lo lantou whaasea. E le tūlanga lava lea ua taatia mai ai le mawhai o na whaawhaingaruenga ina o le tamaititi mai le se furu tonu tausanga. E mawhai au na e toi whaalau tele le vaenga le. A o a tonu anga luenga. O iai se isi pui au ta wha e o le se furu tonu le tausanga e whaapea e lilifai ni ngā luenga mama. Ngā ruenga fo ia mo le whanau. Pe e mawhai ana toi wha mai o mai wha mo le lau whionga le minister tūlanga lea. O le tūlanga i e le vai teimi tuai i nei Samoa. E le mawhai ana whai ngā luenga ina o tātou whanau sifuru tōru tau sanga. Ma le sifuru ono. E toa mwhai lava on tau mose awa no le sifuru valu. Ai ono la ia inga whaavao ma lo i le tūlanga le International Leipa Organization. Ma lato a ia inga i le lalolangi atoa o le sifuru tōru tau sanga. Le whaatula fono ina nei ele ILO. E mawhai ei ona whai ngā luenga nisi o whanau i ngā luenga mā. O Samoa la, ia, pe ona silafia. E iei fwoi tūlanga i lalo le United Nations, le UN. Le tele in tautai, ngofi whao ngā ia tūlanga ia o ia iei ngā le UN. Ia, i lalo le iei ngā mo le lalolangi atoa. Le fwoi follow i tātou. Ia, le la tau te follow le UN. Le fwoi tau te follow le ILO. Le la iei tūla fono ia le ala inga sifuru tōru tau sanga. Ai le se mea o tā mau, tūlanga ia, o le propose mai ele matanga luenga, ona o lalo le ia inga mala ILO, lea lainga whaatanga ina tūlanga lea. Ai tu mai la ia tātou, o le mea la nā lewa lainga nao o komiti, ina ia tilo le ier komiti, pe tala whea ngai ma tātou, pe le ai. Komiti whaapale mene la le ilo, ma mai ni la tau whautuanga, ile malo whaapea mai, o tula fono le sa au mai ele MCO. Is full tau sanga. Whapea. Pe le te tau foi ona iai. Ona ti tilo la iar malo i whautuanga ia. Ia matu uro tono tula fono. A wala ua umana a maisi au te lenga. Le fo ia iei la to ele e mawhaina o e whaia la to moni mau i lumar komiti. E whaali e ina la to finga ngalo. E fua la i le tulanga leo full tau sanga. Ia me se fo ile minimum wage matulanga o mawhapena. So, o le iei ngā la i o tula fono, e taun tātou a ngai lunga i le tūlanga leo lo iei ngā le International Leipa Organization i le lalolangi. Le fo ila e o umansai ni e Samoa, i le iei ngā le mala ILO. Ia ele mwhailana mai ala tau a iei ngā. A pe e tau te le au iei. Ia ono tātou i o tātou atunu e pula tātou i a tātou. Ele mwhaina whātonu ina mai e sesi atunu. Ai vanga na fa pe tau te manui ai ono stulanga fa pena ia mfai ona fatino ai fa pe tau te loe le taun fatino ina ia se ia mai se fautoanga le komiti fa palmene le o tu ina tu ele le a foi le tula fono ilo ia on to li poti mai la ia le palmene i se temi o numa ma lo fa vitai lo no winga la le la e tau lifa la u mai tau atu i si vaenga le e pe ile il tero o alo foi ma fa na wele to na male laina le pe e tu le apa ingu solo ma tu langa fa pe nai le tau langa mai la tau fa pe na lo no winga o le tele foi la ila tau ia mai na tau sanga ese mai la lo no winga a la lo e lo se fulu lua a lo ngai la lo e le tau lana to e fa nga wenga na le va ia le tau langa ai se vanga nai se fulu toru ngai lunga a pe tau sao lo fa mtalanga lo fio o tūlanga na le au whatau painu ma le au whatau mesa vali le iei ni. E leo iesi tū la fono e pui ai la tō. Langa e leo iesi tū la fono whapenga whainga malo lo iei a me whasata mai tie la lo i fos futolu ma tūlanga whape. A whailo la tū la fono le. O i lo la.
O le a mawhai e lola ona ta haufi la le si vaenga le la loifo. Ai mawhai lo na whaafai ngā luenga i lātou ia ini ngā luenga lātou a inga. Pe fsosoani whaloloa, ma fsosoani stiulanga whapena. Wa uma foi la ona maile fua e fua ai i lātou bato inga ngā luenga e mawhai ona lātou whatino inga. Wa ele mwhai ona o i whawhai ni ngā luenga ma mawha matuulanga whapena. Wa o te minei, ia, e te taua o tamiti uma le eichi le tauna o ngā sao e tauna o ngā uma. Ai le whape ia o ngā whainga luenga full time ia tangata nei, e tamiti nei. Pauru mea, ia tilo i tu la fono, o i la tau uma i la loras futoru tau sanga. Ato e mawalo whio ia PM wha tau solo tu langa na. Ia nonga winga la ua tauna i se ia ingai wha tino i tu langa ia. Pe whaini ia ingor tu la fono e tu ia ia inga ina ia moria ia o lato matua po tulanga fa penawa o lato ia leo lo fatino ina tulanga ia on mela na tawa i for tula fono le ai fa pia e le tau fa fa ngalunga ia to ta ti ai fo le ia i ta to tula fono le ia ai to e tule ia pa ingo ka mikila ko ia le in ma cheki mo kulanga fa pena ma lo fa tai lo fio ngai le Minisita ai fa bani no ngol vaenga le ona me ia tua ono tulanga o fisili le o fisili na pa uma ia tia ai no fia fisili tua i lava i le vaso de te Leipa tai na levana lo loma mai e le ia se taimina to e mo se ta fatala noanga mai vai aso e tolu o tua na ia tu ai o le na report ia mai lunga le newspaper le observer pe o se fatala noanga mlau fionga le Minister i le fa mani no ino le upulea e pe ona fai mai nisi o le fo inga fai mai o le ata ofi malanga e toi oi fafo inga ruenga fa vai taimi mo se taimi le tu mau ia le lava na mai tauina o le ana na alu tatou va ai fafo no wa fisile toi le vaso de tene peita ele mo se tava no ia ale wo toi mana toina la fa fisile tu pelo fio e fa na toi fa manino o le ale sa o ngol vaenga le na ma wo i fa mentalanga nisi la tolu o newspaper o le tulanga ia malo na vai taimi o taufi ai se ilo mata upung fa fitauli nei ai petai e iai konkala ke wa uma na fa saini e isi company na wa uma ona fulfill wa tauno ese le la sa to tu atu ile ava noi malanga e tolu len fa tino ina ya apelila le na o lole o malanga o apelila ya o le ala fa tu lol malo ya o le le ato ye inicia ya inga na tas ya malanga en final ini sila tasil malanga e final i Australia ona tu mai le ia ilalo se tilo pe ia inga ia ona wa yai ia malianga wa umona saini ya ele tawe on ta ofi fenga malanga ia ale nganga ia malo file review umona review a maseli poti ma wa ila ia fofuanga na ia mfai on to i fafo ia ta tu tangata malo si mai fole pressure ni sila ma Australia ono la tu lo te pui la to fa to anga i faf e ta ua tu ia la tu le mana onga la to fai fa to anga ina ia mawhai na fulfill ia paenga ia mana mia le tau mawhai au tātou o lo iei whawhi tau li onga e tau ona atuesi mua ma whaatino mua ai le i whai mea nātou te whingalo iei a le iei ngā ia o umona iei le iei ngā i tūlanga whapea e le i whapea fo i ni iei ngā whanga le a tātou le awa iei ia o sala tātou le ai o le ia ngā ia e fua i lunga le titilo fo ia le whainga malo ia marisi mea sta mai Samoa masalo mana a fua tu e whatoanga nei Australia ma New Zealand au ova mana valu a whetanga taua e a vela vase i longa o whaamaria ina ia whatoanga nei to am whaintu ia a ua mata man mena o le ai mani au whai pese o i Kalesia le ai mani tau leo nu le ai man tulanga o talvou ma tulanga fa pena ya le foi fa tali atu ta miliona le la amai po ela fa tino ina nga lunga ne o me uma ia e taun ta to tilo ye lo fiona ele fa pe le simia e taun ta tilo pe se cap a o lo ye o ta afi le o valu a fe le o ye pe o lo se fu a fe ta afi a ye ni stanga te to fio ye se o mai ni se mai fa mai o foi mai ngarwenga fa tu motu la yo le si vaenga na ai tu mau per se fu afe se tu langa fa pena le o lo yai ele ngata foi le
e tau na titilo i tonu o tu malo. O tu malo te tasi lima su tasi. Afa pe valu afe tangata lo mana mia mai ngalo. Tai se lau lima sfulu ono tangata e mai tu malo te tasi. Ina ia tofu faalau tasia. Umai tu malo e lima su tasi. Wa temine. Lahayo ale sinu. Ale a mata ale sinu. O ale si ainga. Aneia fa atali le si ainga. O tulanga la ia fa pe ia uforinga mai pe wa matan tau fainunga le masani. Tau fainunga le loa. Matulanga fa pena. Ai alu le tu malo. Fili mai komiti fau tua le tu malo. Ia lato se lau lima ono. Na mai ala i afa pe o le fain fu fio le si tu malo. E se lau lima ono. Na avile o lato amanoa e mai ni si tu malo te tele. O lo mana o mia le amanoa. Ya te peila o le tulanga la o tulanga le fa te tenga po le pa. O le pa ta sinu pe lu nu. Ya tu mai la i ya matu fale ata lua. Se furu ta sinu. Afa pela e mai se lau lima ono le pa e umai la tu pulanga. Ale ai fa tu pulanga fale ata lua. O le mela na e tauti tilanga ye. Ya ise vai nga e peisi lunga. O le population po la fa ina o tangata o le tu malo ye. O i fale ata lua o mal luas fulu afe tangata. Ya o va tu male lima afe tangata palota. Aya titilo rola i lesi i tule po fale alupo ma le pa. Ya ele to tele tangata palota. Ele to tele foi se population. Aya avila ise lau limon al fat te inga na lau fionga. Ina ia fea matutusa uma. Ia awaine mata fua le si ainga le nya la to fana weo. Alai wo uma le si ainga le ia utafa. Ia wa vo ta tu Samoa, tau te mai tau mea tau te lo uma. Tasin na fa sea lo o mai. Yo o fa sea le mai. Fa tu mu fa tasia ma to pepa mala inga lale. O uma fa na to fa la inga lale. Ane ia mata ia ia se matou ainga ia tulanga fa pena lo fionga wo ia se fa matalanga ile mele sa e tanno mai ile taofi ma le fa wa le nganga ia malo taofi se titilo review o fua ia ma fa ia se fa unga le ai ole ava noa ia na fa ftai lo mo ole ava noa ia nga ia toiva ale wo atoi matatu tangata fenga venga kolo mana ia isi ngalo nga pito silion ta wo tai peila o fa ia onga ole tanga wenga na lo mutua ia fear temine ia sautali tanga lo ia mo tele lo a mai fa tumule form family fenga lo ia mo tele lo a fenga lo ar fengo fear su enga natulang na lo walo no pifa mai kikiro langa no pifa namba po kipia no pifa vai status ava pio ngai kipi ia la fenga lo ia fa mai le fenga lo a mai pelo ia pio se talanga le asiata o lau fafsitfo. Ma lo faftai tele lau fionga le Minisita. O le tau ai o le vai liu lewa e whamaninoa. O le tele o fesili e au mai lunga le ta whaatala noanga. Lea anga tonu mai ai le mata upulea. Lea anga o le si me o le upumonia. Ia ele tau nao, ele tau whaapefo e tau fiofi. E ia li ina inisi o tangata tateiloa. Le leva na tau apalai. Au tangata matua malo losi ai ongo whikaui le mangaluenga whaavaitaimi. Ai le I maua lava se avano ai ka ke ia ia o le au tele fa ilola jo swafa ai e to lua o fa ia onga lana fa ia onga Samoa ala ko mai Australia o le winga lana te vatu fa taita fa taita inga matua au fo ilo no to tanga tai la to te filifilia ia le vaenga le ai pe mana ia le fa to fa la inga o le usau no ia la o fionga ma fofuanga matanga luenga pe yo le manga yanga o le avisa o a fo I komiti ai tu malo ma fio anga o le lei fo ile na o lai mi lo e si la fia le komiti po fe fa ai fo ile fu ngiu le la palapa po fe to no le ainga lai mo mia ia ele ta tele to fo ya tu ele a fia fo matangi e ia isi ainga o manto nu ma fio anga ta teilo wo fia fale wo fia ka vali la wa tangata nei ala e ka umu le afi la e kukunu al fale o le si ainga la e tau so e se avanoa o nei tangata fafu e fatu o isi fo ia vanoa o punitia ona o lo fai e walanga e le mai lunga le to tele e ye le si tangata la vatua se fata inga fa ngofi fa pe ma kwale fi o asiata
Ava pe o kanga kai fa ia mai filfininga ma kwale fia ile fa i Asiata. Ia wa afia uma ko mangi Asiata lelei. Nei tangata te tauna o. Ia ava pe fo yo lo fa ai o fa kai inga ola afia mai fa nga porkiki. Ai te le tau ia e se le fau muina tu lo fo di suafa e se le si fau ai pe o e tilo fa pena o tele yo vai ngai tu. Ai fa ftai tele ale wo tau ma wa tu au fala. O leo le a mai o io uma le sila le matanga luenga. Ai mai se o le feelinga, o le feelitanga ngaina. Mai se fo ile ta o le mai ngale wa sa noina. A wala nga afo ya fale ata ilo tu malo e moni au. E o ka le nu na ye tonu. E a batu ya ma to sa tu paitea o ta o le tu malo. E ngare kasia. Nga sa ele se palauri le nga sa paikia. E se la le situation na i. E se le vai nga apala ile si vai ngale. Ya fa ftai la ufio ngale. Ile Minisita mo le tūlanga. O le si vai ngat whawhisili e tuai i le tāporo kalame o te lo whaelo o toi mamau. Ia o le ua tāpena pena mamau ua yulu ngalu o lea o le a tautala o lea la tatala si o tātou watunu o yulai au kuso whaasolo ki a setema. Ia o le ase fufuanga o iai ai me se fo i o lau fionga le Minisita o vaalele ia tātou o tau tatafa mai si tātou vaape o le a whaipaanga lava ma le e New Zealand manisi o tūlanga o vaalele au se talia. Ya, ole taimi nei tu se lau te tala mo Samoa, mo tangata o Samoa. Ai o aukuso se tema. Toa te tala i tourist. E tala to i laulang. Au taimi nei, tangata ai o Samoa, awa mana olo te fia sau. Ia vai le vale le te fio mai ai. Ia fa pena fui lai mātou ia wa mata o na tu ua ia Samoa. Ia mawhatino ngā luenga masani pe o Silfia sa tau fia foi fenga malanga malo le feina ngalu ni fenga malanga malo ale wa matano le wa tu ia fenga malanga malo matulanga fa pena ya ai ile tulanga ile vale le isi tem isi aso au termine ono lo isi ia inga tawe tauna ana patino termine yefto to yo ile tulanga le la option. Ia malo whaafitai. Ia banatua, whaialo whaatua o te loa. Wa tauna e fio fo i patipatia, ia ma enjoy tūlanga fo i o le whaailoa ai o le launching o le tātou loko fo i au tū mata ina i ai manatu ma le whaamausali no le manu rauti o le nei tausanga. Ia ai la foatu. Whaamai a mai se vaenga i te fia sauno ai, a mai se fo i o le tāporo karame le nei vanga la fiafila o fionga. E whaafitai lava mo le avano fo o mwhaion toi maua. Pamarulu at foi non le mo se avano ile pache miulu mana ya la titi lotu na inga se uso olo ye fai mali foi fai mele le por kalame ai o le fia finne ya o le ua ye le fa winga le watu i e tolu a celebration ye no ma foi le so o le celebration mo mua ya o le man malo to matanora ya wa ye masui fai pule ale fa por fast. Ya mole ya fo ile la fanga so solo ya ele ngata fo ile ya le launching ole onos furta usanga ne ole ala ulo ino le loko ya le la to melisifang le sifanu wenga ya mole manu malo le Bluwave ile so ile tau vanga le ole loko ole onos furta usanga lo no winga watu wai ono fa tino fo fanga ya ona ole umio la kalango me pito sirintawa ya e momoli atu fa tele la ofionga Asiata e me si foli pulenga ale Bluwave mal BluTV ya le ngata foi le ya fa funga anga Asiata to watinu ya si fia ta por kalami ai sole e maka kiale ya ele faina langa ta to wa mana ia tu langa ya pe ya ki dia yo nga me ya fai aka ya le o ba kulo maka por kalami ya ele o fa inai ol mela na pito sirinta o ele so ya mo mole to ele fa tele la option ya i fo system ya so tai mai fa pe sa o ngai okay ya ele se me ya sa fo ya o mai sa tu nanga termine ya pe o pupu as mo ko ikele o me ka nga fai ya mo le atu fa tai la option ya mo ni fo ya lo faanga ya esto ainga ya me se fo ia tato company uma me la finga luenga ale Bluwave ma BluTV i manukau ya so fo ia ma Alamanuia Asiata
Ya, whaawitai, ioe, amu ia lau fionga o le na ua aru lau le tolu au waina, ia le nei au umal proklame le ito e sawa anae masi wai, ae o le a lea whaina lea, whaawitai tele fo, io mo ngā ia o le, anganga ina ia maua se lau ma lau fionga, ia, sufi fo isi ava ua le whaifonga maua le turu, tūlanga lava o whaamaranga me se fo mita upuna ia manino ma malama ile la tū whaifonga maua, whaawitai fo, ia pe antoi whaitu sa utara le amatanga. Ya ale ai a maua lo wa no no le fo wa tato wo i vai va apito i pisi lava o le fainga malo mar ka peneta ia au te loa e ia le taimi e fa vanga mai fo iso taimi ia ita por kala me fa au pea ia so lulu te tasi lo fa tele atu ia enjoy le nei fiafia mai se fo i le fainga malo ma so tato tu no i Samoa to e mo fo se si so tainga le lava ia so pe te ia tu lo so fua so ma to wo la vai vai le taimi fa so fua ia ma ia manuia ia so fua ma ia manuia aftai Asai fo. Ya. Tato be ia tu tato fasalong fa Pisinisi lea. A fo i mai. La fisi ka kama story lea i vaenga lea ngadua fa vaitai. E ai mai se fo, e mai so fina ngalo. Pe ka kaua ko mai ngi me o kama ika i ngadua fa vaikai. Pe wala vali ka ko kar kala ngoi pe a fo i mai el tato wa fasalong fa Pisinisi. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo i ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo ila tau fia le tātou tamo le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo e ipu mo whaalawelawe, in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo i le lātou o nanga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava no fuanga e te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo papakura i South-Auckland. Can you be my wife? Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūlanga pitusili o le tāu. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le whaatau ai o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa so fua tau e le sia sa. Le fia foi sawe mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Tai mo le talo for voucher o mo le apususi o se wa fine. So se paro loa fa ngo fie. A me se le tferwa i mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes o nei no le tamao le ainga. Fa te tu la vole talo for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tsam pai. Fa tai talo for voucher. Teki talo for voucher. Taibera watile o se furu biru tau tai daily July ono a o fa wa we fo ile tau tua mana nanga lo BluTV mai se pro club tau tai ai
toi whataro whatua I tātou. Sponsors ngā teile o tō uma le mafuta mai runga le proklame. Dario Amoa, Lili Semisi, malole mafuta mai ngā tawhoi leo. Moana fiu tu funga, tō telo o tō foi NS Charles, hona ia ua panga mai lava foi nei runga le tātou YouTube channel. Lea mafuta mai iai ngā tawhoi leo Yosefa au mua. Mole tawhoi o no whaanga li sunga le whawhenga ia Reverend Tō Via au mua. Mare wharitua. Le mafuta mai nai papa toi toi, mai se foi la o le to ina ia malolo malo ia masunu tumapu marfritua ngata ilea tani elu mamea marfritua Reverend tole foa Larry Leatinu'u la vea marfritua fatalo fatu mo folo fatu seta me se foi fa fenga o malava ia olo o mafuta mai martotelo tato martua so faita watu na vatula o fa sirita tatar no te isi le meta upule inga luanga fa vai tempi o le fisili le no tu inatu au ha ole me mongi ola se fulu valu se fulu valu ila tau na o mai. O taito atasi. Tamai taile tau titala no ai. Ia fa poi foi ma batu le tua lalo. Wane I o tau fa pe foi a me ua mātou telele a ma tātou li fa le ai. Se a le tātou a mana ia ma le talia o nafa ma matafa ioi mai se foi o le fa tāua ina o tina ma tamai tai. Ai le o se meanga le la tātou tala no ai. O le la tātou tala noa. Tātou tala noa le issue. O le issue le tūlai mai. Ia o matua lau lunga ia ma peise mata u fo ile le fai maulanga io I nei a mese ai nei sol o ka ke pasi a ko pie ula mai le au konga o le au fiki ile tu langa la le o mai I nei ia ma mawai ma na o mai e taule moli ma taule apu ia ai o mai mawa tu ai mai si tu langa I tu atu o le aso fina ngalo fa matai e mana ia fo ile to e feliu liwa io le tu la fono ai mese fo ina ia Tautai fia ile ia wala ngai paulo le mele mafainga ka fia ele mafainga u ka fia paua le ele mafainga ka fia la ngongo riska e jala mtala e mafainga ka fia ia siaki e mafainga ka fia o ia usotu la fono e mafainga ta fia o mai fo ile le ato le malosi ai paualo le mele mfain kafia o le kafia o fio la ngonga ai oi le se fina alo to tele Dario Amoa Asiata ua lava tama ma fa fini ua lava ia sa e fa ka la fonga la o me fa fini io la o me fa fini la ko ia wala ngale le nei fa fini le maitanga io ele maitanga tu se maitama ele maitanga nei fa vin wala tama ma fa vine ai tapua itina awale tau si no fa na uma ainga mangaia moana fiu tu funga asiata ele te tau ona toi au mai ni tamaitai wala nga te tau wa yali ngao mai o ko kasi ai fo yatu wa afisi wa afisi yaku kamai oka ka fio lai ia fa ta la fo ngai lesi te mi ai o lo fina ngalo taua lo fina ngalo mati le pule oi che ko ko lunga ya radio sifa Hi Asiata, don't allow any girls to come for this work. It's good to look after their parents. Asiata le ai o le kiu ke a o le tamaitai al finangalo songa ya mati le pule mana ia fai mafia foi o to finangalo io pe o to fina mati le kau apu mai Amerika o ile io o le tiu te ai o le tamaitai o le tausi o ainga ai mai se o matua ele ai se fa manuyanga e alu malena ele se fa manuyanga e alu malena o le kiu ke nga o tau le ainga o le o nga lu fa vai taimi ia le na I like this ia sa nga ngor ka ki ma ko sa vai I like this o le winga la le tala ai ma na ia foi pe afa pe foi le ia fai foi se fua foi le o le tu ma lie ma o le tu ma ale le tau tilo le mata pule o fa fonga foi Samoa ko inga mafukanga la le fa tita inga o le nga sauro ka ko lua sau ka apu tangata la le sau fa to lua si fe ko ila la ukala e tatia ia la ila to wolo o mayo 5 e tamaitai ai saula o le sau la fa to lua fa to manga pepe po vier ko inga lua fa poiponga ka se fa poiponga la ko e mo ka mai mo la to ia mo 6 tu
ai e whaapelea lo marau ko oro vai vai oi ngofo langa ngai ke mau ngungu ele ao ngale au ngungu mei ai sau la ai uma enga e sau o va tu mari tau sanga o e no fo nei ai la tu o e fo ia tu sa mo o mo wa tama o le ala o nga o o le ala wingo yo ko inga me fe tu ai fo ila utala ia wa ia le stanga ta fa pe ele ia se ko fi au nga me o me nga o me pakingo alu ngari ai teli oi foi dengo skege foi le masani na share me to tele na video sa mo Pokemon na sa ile ese no fi aka o vai ngai fika io se no tanga tele so na manantu alo fai e mafaiona tona tu ufa pena lo na ia mafau au tanga tai alo fa peke a inga peke de a inga soli ole matua se isingi ole me o lo sau e fai lo to o Samoa o bumonia mo tu sa e te sau ele e fai mai lo a inga Samoa e sau ingi io e arwa tu e malau tama ala tap tap ai mai ia seu to o ia e sei a me pitu silina na fai ngata o lai fai ava mai ko ai io ai sei e kau fio no lan kama foi le fa pe o lai te no foa o e lo ai nga al mela le o le te no fo tapu ai mai ai nga o le te tia vai ai saulan to o e sau vla tu mal tu ai nga skaili se fulu valu a e fua mai i te we fa pe le o se fulu valu ila to le o mai ma fa manuia tu nei i tūlanga. Ai se foi rai e le titi le numero i la tōfu i le saua mai sa mo fa le tonu. A o le tele la o le fai numero. I o le tūlanga fa pena. O le si tū fa le tonu o le meta upule. O le li fa mai e toe afia fa aloto i fale. No video call e ilisi o tau songa i malanga mai i la tō le Australia te ropo po le mata te mine. I la le fai lo atoro suafa. Ai ma ke video call isi po o fatu ola tu langa na fa me fatu a umman ma tu lotu fa kami so me fa pengere camera ka malo o vai nga ku ngai ku e fe o ai so mai ia na i ta mai tai la pidi yaki fa so a to mai a ole ma te tala no o ma tu a le fa la fa po o fa atu soli o no winga na tu te no fo a fe la tai fo ile le ma tu langa o le to no fo ile o fa peo o mamau e sele me yeita mai tai mai le ai ari le foi ai vai me fanga le polo aka vai atu o la e matua e sa o inga ngana fa anga mai le tai o la fidi va mai ku ya no ta no fo le mo ta fa pia la ngo o pole tu no e sa le fai va ele a sa masalo ya no ta fa pia ta lo fai ya wate o ke fa ku sa ka ikai ele ma fa no ta tango fa tanga fa pe lo ta tu alua po lo ta fa fini e alu nei tu inga malanga fa pe ai o mo ka mo wa inga ona le na le eva fa tasi te me o mai nga luenga ya ele o se vanana i oni tato ni angelu na pa u mai le langi mani apa au ya na fa to ai lo le wa ma tona pu e tua ma lo mai taunga apu karangor kuspaia ma lo mai talangor kuspaia ya au tato ma lo pipo ya o tu langa la ia o te tau fo ia na seu sila ia a fa pe fu fa tu ai tu langa le malo le feliuli wa ina o le tu langa ia te wa fo ia mari tu ala lo proclame ele o ia le matapia le mana ia ele ia fo mo o ili wa va ele o ia fo ia lo puata ma fai ngai le sianga tongo le proclame ale Tautai ia e tu atu ai fo ai na le tu ala o le na la veia te o ele to fa oe le tama lea mai mua mai, oe le tina lea mata mai, pe share tu fo i ele por kalame lea. Ngai ya oe le kofa. I o la fo i lo fia ngau se Ford Ranger. O la fo i lo nau te fia ti se ta vale. O la fo i lo nau te e sa oe le kala si koe inga ngo ka whaalongo i laso. E si lia si mea manu e maua male file mu. A o le fo i lo na nau i nā tupe ma le sua malia o le tele o nā tupe. Ai fo i mai ai lau ai tu ma lau tautonga o sau le sau ya o ai sau alu iyo ngā alu ngo fo sa vai ai sau fo i mai fo i ai le si ai ngai upo. A le fo i le ngā o e na i le tofa o e na i le utanga. Iyo
Afapea mai la so ko lua. Tatala no ai fo ilele. Afapea mai la ole afapea mai han. Ya. Vai aku ka ainga vai ko maku. Ale la walu ke alwe. Ma ngayar ka i was full baru ka la le usa wai de. Le usa wai. Iyo. Ma na yal ta i todos full ta la le usa wai le rate au ngalo ku ma full fa. O mero ke vai ko ai. Ngalo full fa yar mele la fa ke re o ke le ka apu. Nga ole lo moli ma le full fa. Iyo. Ma fa tu se todo. Vai. Sa foi lá. Sa foi lá. Sa o ele se o ancor nga manga pi fatalinga tuli. Ela nonga me nga fa ya ku ya. Vai. La kala. Io sa i vai. No fole le fa mau popo le ta fa na. E silia tu le a purpurua mai o lima do ke vai ya ku ya. Nga olo fa i mai o ma. Ia ora fautua nga ia le tautai ia e pia watu le nganga e mali ia ya tatu too serious ko wa e umai ia was stroke ai markanga kai goinga a watu ai me fa pe umai nga was stroke ai martangata e te fa longo tunga pe tau papa ai mo wo talinga vo pe a nga stress me fa pe ai fai mari e pe fautua foi o ele e te fautua lava foi lo ainga a ore nau te le a o por Leatinu'u aua e te nau te le a ia ai manu le penga o le tau o le tala o le ia pe solange e ke koe maua foi le siaso io pe umaku foi ngai lua fe lua sfulu lua o le alu senga lua fa vai kaimi e ko ye foi le lua feru ko e ko ye foi le lua feru fa e ko ye le lua feru lima ai asa tia le lua maftanga o le ale o ngai ke lua ko le ye wo fa le ton pe ko fo na le na tulanga ai silia silia no a fa fo la alu ai fa le ye kala ngalo mi pi fa u mai ro ka dinga la kala manolo mai ile manolo mai alu pe kai mai ya fi ya tulo ya lu metai mai ya mo le la au fa ita le tulanga fo ile ta fo ile ta io alala ale mai ale fa mai ta alala ita fo ile ta io a wiki fi va veki e nga Ford Ranger manga io Texas Ranger. Ioi, a wete va ve alui na mea, ioi. Fatoa o malie tua e te halui meni o taunga ap. Ma meni o ngaluenga whawai taimi. Pea a toa le tai varu se furu o tatausanga. A toa le tai varu se furu o tatausanga. O malie role e ke laku. Ia wa e latua ia te ioi mata wha maa vai. Ia la ua ta pasi ali tūranga malosi. Ia, wala vai por kalame. So la ko kari e lava ma. After tele le tatou whasoa. Ia, more toi malofa anga ia te uto umalenga lue whawai taimi. Awana ia fiafua matangi. E aulu fo i tawhenga e sele futia vai singano. Ia, o isi fo i upo e satia le maa ave le fua. A whapea o lea i te whaafonga mai. A o lo tu maulo wha moe malo o lofa. Mai whawhafi. A whapea o lo tu mau lava lo wha maoni. Ia tu mau pei o le papa maa. Auange i malue lue lo wha maoni ma lo wha tua. Ai mai se o lo walu i mele lei. Kalanga la aposkolo paulo. Ia auane i muta ma musu lo ngā wai e whai mele lei. O lea tau te malanga mai e le ngata e whai masui o re tātou whai ngā malo, whai masui o re tātou Leatinu'u, ai whai masui o ainga. Ioe, e lau walunga foi lai la mātou foi vava iatu, ma la mātou tapu iatu. Tūlanga i lo tau no pia i aimaro tau whaanu ese. Ono sa ili ngā manuia, ma sa ili ngā malo, awari tia le tua, ngā luenga whawai taimi uma Australia, New Zealand, ma outou uma la volo ma ua maile nei porokalame. Mo moli atu alo whaanga o Asiata mo outou. Whai malu outou whaiva. A manguia, ka uleia ainga, manuia Samoa ma Leatinu'u, meise o ainga. A whale kong, pea lau karale whaiso. A e ata e talie uma lalolangi, talie ma uo. Aya e tangi,
e ke kangianga oi fa mangalo se la manga o le tauta mali la fo fonga va tele tano o mile share le tatu programe o ne ngalo programe la sotaia o le a fa la tele ai se fa tala noanga ma le fionga le Minisita leo mo fa pui le fionga fa walu le fau Harry Schuster le gata fo ilea o le songa le tai fo mai ia political scientist doctor le songa Christina tawasa ele aso ataya o le matou panel na ia o le a au ili ai tūlanga o le fai unga le whamsinonga lea sa mapu ea e le aso le nei au li tia le tua te taimore le fiafi la fufonga va tele se la manga o le tauta mali to ona le Asiata fale malu mai le tautua le tauta ia ma le Bluwave BluTV fa soifua ia mai maruia le fiafi. Bluwave Ngalu Moana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalu Moana. Live and breathe Pacific.